Siz çıktınız mı eşke? Hoş geldin. Ошентсе тепкилеп атат эшикте туруп туруп чыкпайм дедим айттым. Мен айта башка кой бербей тур. Шаардын Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан түнкү клубдун бирине милиция кызматы чакыртылат. Тартип сакчылары барган учурда Адлет аттуу жаран кардар кызды бетке чаап качып кеткен экенин билдиришет. Буяктан деди кыз били атыптыр. Колу мингенде колу тийип кетиптир. Элдер көрүптүр. Ошого чакырды. Бир бала кыздын мурдуна баланын колу тийип тартчу. Ошо бала кыз каякта? Жакта турат. Готов турат, көжекке. Ария, Аны мен чыгып баратсам бир бала келип мени чаап салып эске чыгып кеттим. Ол жерде отурган досторум танып барды. Казыр жашайт да. Ана келип келип бала ошо. Ушулар менен отурган. Жок, именно ушулар менен кеттик последний столда ичип отургансыз. Мен эске столда. жаңылышпайм дедим. Жаңылышпайм. Шынтып айтып Ал койдур, нормально. Айт, мына качпай, отура жүр. Сен чоң жаңылышып калсаң. Жаңылышпайм. Хорошо, жүр, үстөлгө. Кана ким бар? Айт, камера tutma. Булар бар. Айдардан чыгасың. Чыгыр жана урган. Мен эркекке айтып атпаймын. Просто уят болуп каласың. Мен Мен досум билесиң да, мына саат Мен алдамбысың. администрация менен, жок, администрация менен Администрация чечпейдим. бар машина чогуу ичип отургансың. Теги байкедагы анын бетин чалды, ажат отурган шапкача. Аны сен эсиңби? Кайра кечирим сураанын ордуна кетип баратат. Эч ким болгон жок, ал кыз балачы кафеге келгенге мүмкүн эмес. Биринчиденчи мен ошону айттым. Башка айтпайм. Биз отурайлы же бул кафени жаап коелу. Айт, камера өссүң. Өчүрсө сен ким? Айт, камера өссөң эшикке чыгап турсаң. Кайсы? Биз менен чогуу жүрөт байке. Биз ошто эле чыгып атпайм, жөн эле. Жок, мына кызчы. Мен атам. Ким барчы? Сен бар болсуңар, кечирим сурат деп досуңарга айттыңарбы? Мен досум эмес. Сен кандай чогуу ичип отурдуңар? Кандай сүйлөбө чогуу ичип отурдуңар? Бара билем, чогуу ичип отурдуңар. Мен иштекем жок. Камера такпай эле отур, бара. Бара берем мен, иштеке. Бул өзүмдүгө келет, сен жаш кыз туруп. Кандай жаш тамак келсе мен азап бересиң. Сиздер тамак бар. Ооба, таныш эжең болот, эмне болот? Жаш кыздардын убагы эмес бул жер. Жөнкүчү барам. Мен досум бекен ошо. Сен аңкылдаганыңдан айттым мен. Узатпа мени. Мен муну тааныбайм. Кандай чогуу отуруп туруп кечирим сураткан сизсиз. Кечирим сураган жок мен сенен. Сиз досуңузга кечирим сураттыңызбы? Сүйлөбөм дедим мен сени. Токта мен отурган болом. Акмактарга. Тамак ішкенге келген болчумун. Анан тамак ішип аткан болчук. Жакшы, эже экөөбүз келгенбиз. Эже мага конокко келгенден бул эже постоянно мени тамак ішкенге тамак мен постоянно бул эже курутам. Бул эже менин айылдаш эжем болот. Анан мен эчтек көмжөлү тамак ичкен келдимиз. Аны мага телефон чалып калды үйдөгүлөр. Мен чыгайын десем мен тиги алып тур, мен мурдуга чалып тур, басып кетип барып. Хорошо, мен кечирим сурасам мен унчукпай калмакмын, чындап эле. Кайра кетип барып, кайра мен жулкулашып атат, таныс болдучу. Мен айттым, бетиңиз барбы десем, анан эмне сен бияка келесиң деп ошентип атат. Мен билем келбесе ал эмнеге мени жулкулдатат, ал ким? Мен аны тааныбайм. Ал кетип калды азыр, э? Качырып жүрүштү ушулар менен, жок, ушулар чыгартып, кечирим сураткан ушулар да. Тартип сакчылары жабырлануучу кыз менен эс алып жүргөн балдардын бирин жана аларды арачылап жүргөн адамды кармашып Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирип беришти. Кыздарчы аңкылдашып атканда бул жерде аңкылдашпагыла деп эле ажыратып койду. Мен эчтеке дегеним жок. Айтышып элек. Жигит жаш бала менен мен.
Özüne kalıp janjal çıkarıp da kirip aldı. Men vurdu diye hiç kim vurgan yok. Seni kim vurdu dedim, men aytdım. Jön oturçu dedim. Janjal çıkarıp bizim mаңдайыбыз экен урушмакты. Мен тип баламен жакын. Койгула деди. Урушпагыла бар сырткача урушкула деп эле ажыратып койдум. Качып жүрдүк. Bu kız sizde gördünüz mü? Не деп көрсөт? Ya basitleyin vurganların arasında var mı? Ha bir dakika bekle. Bir dakika kim almışsın? Тартпачы. Силер эптеп элерсиз. Неме кылат экенсиңер? Bir dakika kim almışsın? Başka var mı? Siz kim olmuşsunuz? Ben bunlar çok istedim. Hayır oturmasın siz. Törgü oturmasın. Все, просто ночью. Пожалуйста. Айка, ночью. Хозяйканы чалган. Хозяйканы менин. Айка, таптыргыч. Сұраңыз, Айка. Так. Эми вокзалда алмалуу. Жаза бер. Анан кийин мен ал жактан чыгып мен айттым, мага тамак жасап коюңузчу дедим. Десе мен эт жебейм өзүмчү викторианкадан. Хорошо деди. Анан мен макул деп барып тамакка кирдик. Анан мен эшикке үйдөлөр чалдык. Сен Тунжан кака кетип калдың деп тамак ичкенге деп ошентсе, эртераак үйгө бар деди. Анан макул деп эшикке чыксам, ти бала менен колуман тартты. Экөөбүз билебиз деди. Мен билен келген жокмун байке деп ошенттим. Десем анан кайра Sizge bir soru geçiresiz. Oşol sizdi urgan eme, sizin ayttuğunuz boyunca bu işlerмен oturdu öyle. ооба арак ичип отурган белинкая ичип отуруш. Ana kандай oldu? Анан ал бала кирип кеткен ичине. Анан мен барып уже столго отургам. Столдо отуруп ал бала ичине кирди. Ичине киргенден танцполдун бер жагында турган кыйшаңдап мен келатсам алып туруп мондайдан чаап туруп эки колун мындай кылып туруп басып кетип калды. Мен артынан бардым. Байке уялбайсызбы деп, эмнеге чогасыз десем, эмне болду деп мага кайра ошентип атат. Анан уже эшикке чейин булар менен чогуу чыгып кечирим сура деди бул байке. Бул байкелер чогуу отурган. Бул байке бирок экөө урган жок мени. Просто булар аны качырганы мага обидно болуп кетти да. Кайра мен ал менен эште жокотсом булар байкелер жок сиз качырдыңыз. Байке тартып эле коюңуз, мен бир айтып коеюн. Даже хозяйка даже мага айтты. Андай боло турган болсо сен мынтип балдар милиция салып берген болсоң, келбеле кой бул жака деди. Эже просто эже акчасынан карады. Мен акчасына эметпейм. Акчасын мен төлөп деле ичпейм. Тамак ичпесем дачы мага обидно болду. Мен биринчи жолу мурдуга жеген мага обидно болду. Сен алып туруп качырып салдыңар эшикке чыгарын. Мен ал бала. Так, gelmeyi bayke, hem bunda. Tutsun. Hem siz aytınız. Hem bunda, bir üst tukkan bir de. Бул Ana bayke, таныган ana ben size bu da var. Сен Чоңуз. көрдүңбү бул кызды? Жок, чоңуз. Кетирип коюн. Жок, силерде бүлөм жок, силерде эмем жок, силерде болмады. Менде де барбы? Косаң, Мен сени ал баладан ажырытайын деп келдим го. Болбойт, ата косаң, сен чыгып калдың. Ажырытайын деп бул баланы Ата кое турчу сен, 5 минут. алкаштарга теңелбей эле кой дедим. Сен келгениңе ата утурчу. Уят деп ошентип мен карап неме. Андан кийин тартчы менде күнөө болсо. Сау таанышып кел. Менин атым Улан. Ulan, hem sen özüngө men Чоңуз, сенин келгениңе 5 минут болду. Закажба бере элексиң. Жок, уже биз тамак Чоң, мен 1 минут уруп койчу. Чоңуз, уруп койчу. Мен билем, берсең бере. 5 минут эмес, жарым саат болду. Биринчи биз столго барып отурган. Чоң, мен сыртта тургам. Мен сыртта. Шеригиң бар. Мен сыртта бир бала менен общение кылам. Ушул жерде алдадыңыз байке. Мен алдан жаман көрөм. Токтойт турсаңыз, сиз отуруп белинкая ичип аттыңыз беле? Жок, убагында иштим. Убагында эмес, ушул жерде отуруп бир байке менен столго жаңылыштык кыласың. Мен ушул бала менен сиз сүйлөшүп чыгып кеттиңер. Хорошо. Албаны таанышсыңбы? Кандай? Мен Селима. Selim, 5 minut. Biz siz bu Мен сага айтам. Келгениңе 5 минут болду. Мен билгенимен. Мен өзүмчө балдар менен эшикте общение кармасам, силер кызычуу болуп, жана администрациянын баласы менен Санжар менен келдиң. Мен аякты кафениче, алтта өзүмчө частный охранада караган. А неге сен жаңгада отурган бала менен урат? Сен мени уруттур. Мен сага айтып атам. Сен мени ичип отурду, белинкая ичип аткансыңар силер. Кудай турат. Именно неге качырып саласыңар? Неге ал мени таңмай туруп мени мурдуга урат? Ким ал мени ургандай? Кто он такой вообще айтсам? Неге качырасыңар эшикке чыгарып туруп? Өтмөйүн чоңуз. Карасаң, мен бул кыз менен экөө аңкылдашып кандай ажыратып койдум. Кот чоңуз утсаң, эшикте мен бир бала менен общение карап атканда, Бул жок адамда. сыртка. Мен эшикте арага чоткам. Сен эчтеке жоксуң. Жок, мен сыртта тургам. Чынындачы мына. Сыртта турган бул эчтеке жок. Мен жеп аттым. Ene de çağırsın. Мен сени просто экөө урушуп атканда, сени Байке, ал бала урушпай болсун бул деп мен байке сага сама жандарым. силер жаныбарда отуруп эшикке чыгып кайра кирди. Бизди ажыратканда. Selim'a 5 minut değil mi? Bu uğa Селима, мен сага жамандык Мен сага кылдым. эркече айтып атам. Камасаң уштенем. Камат. Мен сизге жамандык жок. Судьянын артындачы. Мен сага жаманчылык эле кылдым, ажыратып койдум. Мен айтып атам.
6 ay Almalı kafenin охрана болып işledim. Bayka, bana koy, bayka, pожалуйста. Ne oldu? Ben eşikte bir babamla söyleyip bassam, ökonlar çıkıp olup çıktыңар. Meni vurup çöğürdü. Çok unutmayın. Ben sırttan darbadan yanına ajırattım seni çi. Darbadanın sırtından ajırattım. Ben içinden ajırsan ayıp. Ben buna Kuday Turat. Ben birle babam var. Qanday qo'qqisliqlar bo'ldi. Çok. Odamlar Birine söyle. Vuran kişini var boş ol. Boş onu çıkırılan meseleti getirem. Boldu. Men vurdum mu? Söz kısına hoşol boldu. Adalet деген бала vurdu. Adalet деген bala vurdu. Ben tanımayman. Siz bana etmeyiz ki domatın çok bayki. Adalet Sen деген gitti bala veriniz. vurdu. Adalet Prosta деген sen bala vurdu. kaçırman var, muhalifte oldu. Evet. Kaçırıp saldı. Sen benim kızım beni teksin. Ben senin için götürsüz. Adamlar taktılar. Okusan çok kız. Ben senin benim uruş vaktinde de Bayki, ben uçuşkandan acayip koydum. siz bana militsa çakırmayla gerek yok deyip siz çıktınız mı eşke? Tuvaletin canında siz ayttınız mı bana? Militsa çakırmayla az geçirip suratı ağız derler. Durar Sen mı? surat at degen çürügen çok. Sen ayttınlar çünkü. Aklında var senin. Niye geldin? Yaşın kaçta? Bayka. Ne işin Allah'ım var değil senin geldin. maçada? Ne işin var? Sen sevme beni. Kanday sen süre kırma bana. Ben aşağı kırmanı istemem bana. Kim gözü? Sen niye uçuyorsun alçakta? Sen işin olmazsın. Sen niye cüresin acaba? Sen sevmem Ben beni. özüm işim. Çoğunuz. Sen sileyim. Çoğunuz. Al bunu otkandan ben acırattım bunu. Ben akmak kıl, ayıp da kularsın. Akmak. Kıçıda kalgan. Sen başına kalmazsın. Öyle Sen öyle. cüresin. Öyle anne. Bunu çok adam sevdiği kalmayız mı? Ben bu kadar. Can taraf olsun beni ne yaptı? Ben hiç kimeye başı iyi vermedim. Dinlememiz oldu. Bunlar rüya kıyısam seni toplar. Dur. Bu kızla ben can taraf olsun beni ayıp da kullanmayı mı? Ал эми бетине сокку жеген кыз милициялар кармап келгендерге дооматым жок. Адилет аттуу баланын үстүнөн арызын жазып тергөөчүлөргө тапшырды. Kuday Turat, просто мен жеп отқан наныманы айырсаң айырыл. Просто мен саған лично кечирим сұрайын чоң мына камераның бойынша. Жоқ, мен ұрсам, ұрдым деп тұрып мен саған Жоқ, sizге vurdu degen жоқ. Siz acırattınız. Сыртта ұрчумын. Acırattınız. Сыртта өлем. Sırtta durmazsan bir balanın arabacı. Ana bul bayket çıkıp gel mağazayla жазма dedi. Ал байкең айт, мен саған ештеңе деген жоқпын, тұра. Ушынтып айт мына. Ушынтып таза эле сүйлөп койсоң. Мен таза сөйлейм, мен қалып айтқан жаман көрөм. Мен айтқан танимын. Ту байкет, о біз постоянно келіп тамақ ішеміз. Танисың ба? Танимын, сіз охранный форма киіп жүрөт едіңіз. Мияққа арыздаматыңыз жоқ қой? Жоқ болған жоқ. Потому что бұл байке бізді ажыратты ал Мен жерде. сыртта болчумун. Жолдо. Сыртта. Кечирим сура дейді. Туралы сіз ушинтип мен айттыңыз ба? айттым. Кечирим сура кыздан дейді. Дегенде мен эметкен жокмун. Тиги бала мен урушуп атсам тиги байка айтты. Милиция чакырба, кереги жок. Биз азыр өзүбүз тейлеп коебуз, кечирим суратабыз деп тиги байка ээрчип чыкты ал баланы. А булар эштен бирок действительно сен эмне доматтың болду? Сен качырып жүрдүңөр, ал туруп бар кет деди. Мен милиция чалган моментте тиги байка дагы айтты, кач деди. Ошон үчүн мага жиним келди. Неге? Именно мейли унчуккан, мен унчукпайт элем. Танысболдон мени чапкандан кийин кечирим сурап койсо мен унчукпай басып кетмеймин. Мен айттым, кечирим сура дедим, Ооба, туура. Мен айттым, кечирим сурап кой дедим. Жүзекке чалып отур, кечирим сурап кой дедим, Тура мен сыртта отурганда анда тартып атман, болгон деп айтайынчы. Жүзеки кызматына белгисиз адамдар бирөөнүн үйүнө кирип чыкпай жатат деген маалымат түшөт. Милиция кызматкерлери барган соң бала ошол батирди ижарага алып жашап жаткандар экендиги такталган. Yerге балдар кіріп арып тереземді ашпай, тешіксіз ашпай. Шығарып бергілечі балам. Қайсы балдар? Мен танымаймын. Aç dedim ey. Hey, aç. Eşikten gir. Aç dedim. Aç dedim. Aç işte. Aç dedim. Buna tuttuğunda koyaklarım terezeden girip Yılanında Ya. съемщиктері. Ова. Съем қылып
Açık olacak biz. Bilgisayar. Батирдин акчасын төлөбөй жаткан бала эшикти сыртынан кулпулап терезесинен кирип ээлерине билдирбей бир жумадай жашаптыр. Квартплата бербей. Эшикти мына жерден кылып айтканым мындай. Терезеден кирип жүрөт. Я. 20 күндөн бери жүргөндө мен билбепмин. Ne? Ha? Ne? Hey bana, sen kimle oynarsın sen? Ha? Telefon bak. Şaşmayın, şaşmayın. Aksakal otur ulan. Sen ne de oynarsın sen? Hey, terezeden kilip жүргөнүн kalktı, ha? Sen kimle? Ha? Yok, bir teşkilatı koyup sen neden dinledin? Ha, teşkilatı koyup bir etten ray kılıp çeşe otarsın. Ne açmayasın eşikte? Ne teresen açmayasın? Sen akmağa gelsin sen. Çabuk! Hadi bir de jatma son. Kıldırıp Ne oldu? Жақсылап қарап тұрмын, ол терезеден түні бір жерде что-то. А жана келгенде терезе ашық болды. Сен берген Квартплата қана? Мен деген өткенде кирген. Ал бул аракетин кожоюндары бөлмөнүн ичиндеги жылытуучу мешти оңдоп берем деп убадалап, бирок сөзүн аткарбаганы үчүн батир акысын төлөбөй жаткам деп билдирди. Бербейсиз. Сен деген маякты оңдотуп берсеңер мен деген беремби? Жогол. Азыр жогол. Ол өлүп калбаш үчүн. Өлүп калбайсың да сен эшек. Uşu günden beri ne götürdün ben bir saat? Akmak ey, yırtıcı uyarsız. Yok, beşlerimi için o adamı var, kamayız. Beşlerimi için kesin burada erkek daha keledi. Al beşlerini. Beşlerimi de al. Beşiğe kelegi yok mu? Ne, giyinden daha Bardığına. Bardığına. Kıkırak vay, aksakal, oldu. Yok. Beşini alsın buraya. Ana bak kvartalata böyle vaskresini yapış ettin hele ha? Ne terezeden kilip çıkıp jürüyorsun? Beşte ondat vermeysin. Ne terezeden kilip jürüyorsun? Terezeden kirgen yok. Ne? Akıleyim ona canından şiddet akıleyim mi? Terezeni degen ben cana gördüm aslanım. Ulan çaval. Açıldan kıyan değil. Hayır atardım. Yok ol. Buna gelseniz. Yok ol dedim. Çıkar bana bak. Ama ayağım olsam işte vatan. Ulan türküm. Hayır açıldı. Acaba gelsem cıt şimdi alıp koyayım. Kimden sınav saydın peskeni? Ha? Sen ne kaçarsın? Ne terezeden girişiyorsun? Ben terezeden kirgen yok. Bunu alda koydan kaldırıp koydum. Buna ben bir cumadan beri buna bugün 2-3 yol geliyor. Yok. Ne kvartalata vermeysin? Hey! Ne de kvartalata vermeysin? Kırıp. Ha? Ben de gene. Verem ben. Halibomçu verem. Yok. Herkese onu ondan verem. Yok ol dedim lan. Yok ol. Al beşlerini. Al beşlerini de açıp git. Eşek. Var. Немере маслак сатасы бар. Жинденген үй ээлери түн кирип калганына карабай батирчини тез чыгып кетишин талап кылышты. Мен деген бияка деген квартирага кирген. Мен деген негизи деген о 28-леринде сүйлөшкөм квартира менен. Анан кийин макул деди. Өзү 2000 сом деген квартираны. Анан кийин жылыткыч сайбайсың. Меш бар, меш жагасың, мешти оңдотуп берем деди чыканагын деген. Түтүн чыккан жерин бүт оңдотуп берем, от жагасың, анан газ берем. 2000 сом бересиң ай сайын. Макул дедим дагы, мен ошо менен андан кийин кирдим, киргенде ошондо бири деген. Макул дедим, андан кийин ошондо айттым. Сен мага акча бер деди. Байке сен биринчи тетактарды оңдотуп бер мешиңди. Мешиң мен жакканда түтөп атат, өткөндө бир жактын түтөдү, болгон 2 күн түтүн чыкпай атты. Оңдотуп бер десем, биринчи, экинчи күн оңдотуп берем деген ошондо берди. Мен да жумушта бошобой, Шведияда иштейм өзүм. Мо акыркы бир жуманын ичинде болгону азыр экинчи жол келишим. Экинчи жол келишим. Жана мен келип, баняга барып, кайра келген ортосунда уже биякта жылыткычын сайлоочумун о жерде. Жылыткычын терезе менен кириптир, көтөрүп кетти. Bir nedelden kim verem dedi, makul dedik. Azır akşam yok dedi, makul dedik. Anam. Bir nedelden kim sorasak, azır akşam yok dedi. Boluptur, akşam boğunda beresin dedik. Turabı?
Азыр эшикти ачканда, терезени ачканда жакшы жүрөгөндө макул, эртеңки чыгып кет дейт элем. Бандиттерге окшоп экөөнү тең мен ойлодум булар 3-4 киши депчи, бирөө терезени жеп турат, бирөө эшикти кармап турат депчи. Ама мешти оңдоп беришин анан берем деп атат го, негизи кандай сүйлөшүп эле. Ал просто эле неме Политика бул. Политика Меш сол. нормально иштейт көмүр. Меш нормально иштейт. Бул бала канчадан бери Бул төлөйт? өзү сөз берип келген. 20-жылда келген. аты жөнүң ким? Кирде дегенде мен ошондо деген мага мештан болуп берген.